سلام تخطاتنا الشانل كما يتخون سنة كتكوننا وتر من يوتيو مبارلو مون كلنا كتقمنا كمهرنا كنكحنا زخل زبلكو كابستفل عليه زلو زيناتات مسانا كخد زخلو قريب لكم اللهم أف زينا زي بفلاي أبي أوروبا بدرجة عالم دما أبي أتكرو توهيبو زلو بزي مغنياتنا يكونن أبي مغنيات زلو قداينا يوكرين أبي قلتك خير مغنياتو إيروبا أبي يوكرين زقبرو زلو متتتاو نعلمنا نفس السيكولات عالم كوز دخم زغل أبزوان زي استرغاقز أنا قرنا قوني متسالو سلمنتاي اتأكايدان إيروبا إذا كنتات زي نزل سلزرعي باباس رسالي كان باباساتنا كاتوليكات بتخرسيان أقدر زربات زاريبهم بسن كذا زربات ما أبشجر أودي قمام له بزعبهم بزح يزرب له so we are going to speak about that a little bit later انتهي زكاي زلو انتهي زخون زلو علمنا خنتهي تسقماك عندي اذا ذكر رينا كالب مسو زتحاز مس سدتنياتات بوليتيكانيا اذا عامه مريج ايو كان فيديو غير لكم نيرس لازم بزح مريج اي خكايت ابي اوروبا حبر دما اتوم عندي صر سدتنياتات نقدميت كمصحم زغلو زتن بكوناتاتون كرينا سو مرحنت قالكابتم نزي معرباو عالم زمرح زلو بزعبو كزاربو خلوها كنسمينا مجمريا اسك بزيا ارسيزيا مودتانا بريزنت ساس اقداسي زربا أنا بوتين when زجرمته كنرينا so let's start with this one أنا دونالد ترامب أبني أبحد الرالي استزاربو اسكن اسمعيو مزعج نخد زلنا معربا على متيس عقموسي بنتصور روسيا نقرنا له بتاع listen now you know we have China we have Russia we have Kim Jong-un we have all sorts of countries out there but if you have a really capable president like me I mean I will tell you you were very safe but the real problem is not from them. A competent president can handle them. You can say, really, you're going to do that to us? We're going to tariff the hell out of you. We're going to do this. Believe me, I had them all in good shape. You were never in any trouble. Kim Jong-un of North Korea, tough guy. So, Donald Trump تايزبل زلو. علمنا بزحس جمال له China حيال كوين الله. بوتين راشا حيال راشا لا نورث كوريا مسائل زلو الله. سيكون أنت جمي بلالو. زمت جماعة زخون زلو. ناي أمريكا دخام. ناي مرحنة. ناي أوروبا دخام. ناي مرحنة زلو يزبل. رديتي زلو. كم زغبل كله كمي أبغى تشحن عصرت حمشان كم زغبل كله تاكت هديد نايز سبزيز بهالنير أبزو أنا زجن كابل تشحن عصرت شدشان كسب أسرع بريزيدنت سلز نبرة نزغ الزارب كله كونفيدنس الله مغنياته أبتن 4 عامات نسوز نبرن بوتين زخون يخون من كس قاسات أي كبران تزي إز زرباناتو نزوريو مغنياته أبغى تشحن عصرت 4 أبغزيه ناي باراك أوباما أنا جوت ناي كريميا وج أمونغو راشان يوكرين شعينير سلازي أتناي ديمقراط سلطان كما تقول له أتم ميليتاري إندستريال كومبلكس تم بدح المجارجة زي ما حضر نسوم يوم دمجو بس ديمقراطيس نسوم يوم زون إنه أبزو أنتي ولا ريبابليكان زجاجة نسوم يوم زون إنه أتونكو كاباتهم وزعي زخيت إذا سبزت رأيو كنا من تاع عشاق مثلا كمخن إذا سبزي نعطى كايد الله so أنت هذا زلزال ناتنا تجمع ناي راشا تجمع يكون ناي تشاينا تجمع يكون ناتنا دخامنا تجمع نحن بعلكم لكم كسمايا زيد غات حكي معربا عالم تجمعوا بعلي تجمع راشا يكون تجمع Tough guy. But we had a great relationship. You know, they hate when they say that. You know why? Because you were very safe with a lot of nuclear weapons. And you know, you have Putin now talking nuclear all the time, don't you? You know why? Because he knows we have an idiot as a president and he can get away with that. He can get away with that. But the biggest threat we have, it's the threat from within. It's the radical left lunatics that we have in our country. That's a much bigger threat than outside threats, I will tell you right now. We can handle the outside pretty easily if you're smart. If you're stupid, they'll continue to rip you off. But the bigger threat is from what we have inside. Remember, I used to say, if we don't start changing, we're going to be Venezuela on steroids. That's why we have. So, انتهي زبل زلو تزعبي يسقمنا أمريكا دونالد ترامب تلزبلو زي كونه بخالو تفل عليه كيلا تاتونا مسيلكم نيرب زعبي يسقمنا أمريكا وش تقول تسقمي أمونغو تسقمي يا ما نزلو دونالد ترامب نت رايت وينج سلازلو مسو تتسقامي تي ليفت وينج يو تسقمنا يزبل زلو يس تتسقاماو كنفي يماناو كنف انتاي مالتيو بحفشا ترى سدتنيا قلقتولت خليقه بحفشا كن هقراو مالتيو زياده زربا ناشناليستيك هجروم كونسرفاتيف يوم هجر وتهدروا حيال وتهدروا عاقم خلونا له طبعا حيال كونا له امريكا العلو كله كونا له رايت وينج تحساس بازي ولا تليفت وين اتم ز السبات دايوم زناي الفناي شيء او انت كايدا زلوا منبر اتفلوتيكا كايدا بتحر مغارجا نسون امريكا دومينيشن دونالد نابنت ابغزي دونالد ترامب كابل تشحن 10 شدشن كسب اسرانيرو ابكر افريقيا تاني رشعو أبي أحمد مس إيرترا مس سوماليا
ጽቡቕ ዝምድና ገይሮም ናብ ጽቡቕ ከዱ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኢዱ ክእቱ ይደሊ ነይሩ ኣሜሪካ ፈርስት እጂ ድማ ኣሜሪካ ፈርስት ኣገይን እዩ እዚ ሂ ሃስ ሂዝ ኦውን ፖሊሲ the biggest problem ማስዩ 20 ልክዕ ባይደን ክዕወት ከሎ ልክዕ ሻዕ ጀሚረታ problem because these people have all this بدحر مغارجا زمحضرو سبا سلو زلو مصيوم اي صنحت اوشت عمت تا ነገር ቀስቂሶም تا وግናይ ሰሜን ናይ ትግራይ ጀሚራ ማለት እዩ so እዚ ዲሞክራቲስ ዝበሃል ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ኣካይዳ ዲዛስተር እዩ ስለዚ I think ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምምጻእ ኣብተን ዝመጣ 4 ዓመታት እዘን ዝመጣ ዘለዎ 4 ዓመታት ኣብያ ኣገዳስነት ክልዎ ይኽእል ብፍላይ ንኤርትራ ዝብል እምነት ኣለኒ ንኤርትራ ኢሎ ጽቡቕ ክገብር ማለት ኣይኮንኩን كنعش يبلنا أنا أمريكا زخون يكون بوليس غيره كل دونالد ترامب قال أبزي اللي يدو أيتوني بزوج زي he has enough problems كلا كم فلتو حسب بيسأقام قصص حسب بيمان كتشلقم أبتي هو تبيز سلو زخون بوليتيكان أو تبيز سلو زخون كياس بلو كم سلو زلو نخالا يركبلوني ترجم لهم نخالا يركبلوني جيت كانوا تجارات سلام كره باخلايا but at the same time كخمسة تري وزر لهم كذا زربا سلو زخون تا كايداناتو زخون ما راح تقع ريسكي وزدنيا مسو بس تنكاغي جابريل نغطى ليش تسمعيه we're heading right to that. Remember Trump was right about everything, right? The hat. Trump was right. I don't want to be right about these things. You have to be careful too of World War III. I'm not going to let that happen. You're not going to have it. But right now you're very close to a world war on this whole mess that we're in. When I left, we had no problem. Everybody was respecting us. They respected the president and they respected the country. We had no problem. Now we have problems all over the place. Yeah, he's right. Donald Trump كله the world has less problems. من البعض أنا أبز حلفة let's say كاب أبد تجزيه دونالد ترامب زي ما حضروا لي نبركو ألتار دونالد ترامب ينير أفتوني ينير little did I know ويكا وحود يزفل تير بزعبو مغنياتو بزح تقدر سنة بعمقت كقدوسة بوليتيكا أمريكا أي قد سنة ينير شو just the headlines headlines ويكا زينة تتقال خمزيلو تميديا قوقوري زمصو CNN BBC زمصو أنت ارتخدتلك أنت ربحها نخد كيت زغالة لي زي خلنا نقرأكم خل كينوت زبلوه زلو كيتكم نتثبتي بكل منقدي بتسقام زبلوهم بيمان زبلوهم بخلتي ميديا عين خطر ياخذ كده لك خد فلطته خينك سو ده حركه زربا يكون كتكباري خاطر زلك كنا من تاي زارب بايدن وي اوباما كن اوباما صبو زرب يلا نافريكا كن اوباما تبدل يلا حنفش فشي تلا خيلو هاجرات عرب كم اوباما تبدلهم يلا سلازي at the end of the day ولا نيروبا ونكو اوباما بمالحاسي تعمر بوليسنا تقلل لا ينبرن امنت هاجر سويسرلاند انا زنبرا اوباما بزح بديلنا بحالتهم ابت غزيوم يتي سويس بانك سيكرسي كم زله تغيرو امريكا بزح صوتات تغيرو لهم نيرا سزي بافهم زاربو ديكون اب تكبار ديموكراتسكا بافهم صبو يزاربو مرافيهم ግን ዝወቁ ስለዚ እዚያ ፈላሊና ንራያ ናው سما واتشابات دونالد ترامب ابزيا حنتي نبتا ني ازيا كسمعكم ازيا مرحنا هنغاري زي بزعبا مرحمتنا اوروبا انتي كم زارب كسمعوا شعوب نبتكارك سكرينا That's for second President Erdogan has a special reputation in Hungary. In Hungary, strong leadership is still a positive term, unlike in the Western countries. In Europe, strong leader means something bad, just a step to Hitler, so it's a very German-based understanding of leadership. Europeans love more the institutions than the people, not the leaders, but the institutions. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሃንጋሪ ኣካል ናይ ኤውሮፓ ሕብረት እዩ ሓደ ካብቶም ብዙሕ ግዜ ነቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ኤውሮፓ ዝቃወም ሰብ እዩ ኮንሰርቫቲቭ ድማ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኤውሮፓ ሓድሽ ሜንታሊቲ ወይ ከዓ ሓደ ኣተሓሳስባ ኣሎ እዛ ኣተሓሳስባ እዚ ድማ ሓያል መራሒ ኣይፍትውን ኢሉ እንታይ ዳ ድኹም መራሒ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሜንታሊ ስትሮንግ መራሒ ብጉልበት ኣይኮነን ቃልሲ ስለ ዘይኮነ ሜንታሊ ስትሮንግ ሊደር ኣይፍትውን ኢሉ صبح حياة ليدرشيب عيدلنيو سلام تايسكي it's a game حياة ليدر انتحر قوينو بناتو من قدك خيد خيلي ايروبا كان تايمز دوليو ويك ليدرس بدحر مقارجة اتي نتي ايروبا حبرت مني ما حضروا لن تلك this a big question mark ابو خمان بعلو ايروبا حبرت بايتن لو قال له تبلقم بدحر مقارجة بزح نقرا لنا بنت كساب حجي ايروبا ينزاربو لزلو انت كتابت ناي فاكسين اتي كوميشن ايروبا كم تزدلي ايا ملتعاتي قبرلو تا بريزنت نايت كوميشن لسافر ريمايتي اتويز بعد زلمبر بتخكل اتي ناي عندنا انستيتيوشنز ناي اوروبا حبرت نتي كامريكا زمص نبر كتابت صبغ زخونه مصلحتي يقبروا له غزي يتوهبوا من عدل يتوهبوا اكالات ناي بايتو ناي اوروبا حبرت نز غداي زي بزح يمزفولو
قال بوينت كتري ويهم تقمتي له خميل لغمت صانتور ساعه كندي ابو بزح متلال كم زنبره درو تفليت اندي زال هجي ግን بزبله خنرينا سو تيروبا حبرت بدحر مغارجه زور بزحت حيلታት كم زلو ويز فلت እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቶም መራሕቲ ሓያላት ክኾኑ ይደልዩ እዮም ናይቶም ሃገራት ስለምንታይ ከም ትብል ዓለ ዝመፅእ ኢንስቲትዩሽንስ ብድሕሪት ኢንስቲትዩሽን ማለት ፅቡቅ እዩ እቲ ትካላት ክህልው ፅቡቅ እዮም እቶም ትካላት ግን ሓደ ሓንቲ ክንርድኦ ዘለና ወላ ብኣሜሪካ ፀገም ዘሎ ሕጂ ቀደም እቲ CIA እቲ FBI ገለመለ ክገብርዎ ከለዉ ንረብሓ ናይቲ ሃገር እዩ ሕጂ ግን እቶም ትካላት ኣዝዮም ስለ ዝሓየሉ እቲ መራሒ ናቶም ግዙእ ከም ዝኸውን ገይሮም ኣለዉ እዚ ድማ ትፀቀም እቶም ትካላት ናሓየሉ ተኸይዶም ንባዕሎም ዝገደዱ እዮም ምክንያቱ እቶም ትካላት ሰብ ገንዘብ እዮም ዝቋፅሮም ድሕሪ መጋረጃ ገንዘብ ስለ ዘልዮም እቶም ትካላት ሰብ ገንዘብን ኮርፖሬሽንስ እዮም ዝከታተሉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ዲሞክራሲ ንሰብ ኢሉ ዝተገበረ ንሰብ ረብሓ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ሪስክ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓያል መራሒ ኣይፍቶን እዩ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ዝዋን እዚ ሓያል መራሒ ከም ሕማቕ ነገር ከም ሂትለር እዩ ከም ሙሶሊኒ ብምባል እዮም ዝገልፅዎ ኖ the world needs strong leaders that ዘሎ ፀገማት እቲ ሃገር ናብ ፅቡቅ መዓዝን ከብላ ስለዚ ናይ ትርክ መራሒ ንኣብነት ኤርዶዋን ኣባና ኣብ ሃንጋሪ ፅቡቅ ሪስፔክት ኣለዎ ስትሮንግ ሊደርስ ነኽብሪ ናብ ኮንሰርቫቲቭ ሃገር ስለ ዝኾነ ንሕና እዚያ ግን ኣይኮነት ተገርመኒ ሕጂ ዝብላ ተገርም That's the second reason why Hungary is different, therefore we respect President Erdogan. And the third one is that, especially nowadays, there are only two countries, Turkey and Hungary, we speak the language of peace. In the Western Hemisphere, everybody is speaking the language of war. So if you have an international meeting, council meeting of European Union or NATO council, whatever, everybody is about war, winning, victory, crush. سمعوا لهم أزياء تقند كم تعد اللي يصنعكم شو أب ربع عالم لومي أوروبا أمريكان تخيلك كلهم مرحتي وج سعرات كن سعر لنا كنا ودغل لنا بوتين وجت رأي يجرب أميل أتومن كو السلام نجرب زلنا إحنا ناي تركن أنا بريزنت هنغاريس نحنا تراينا بتي أوروبا هبرت أكلنا إني تخاص لزخون كل يوم نحنا تراينا قانقنا السلام نجرب زلنا قانقنا وجت رأي خوين زلت خال ماكرون بريزنت ناي فرنسا مالتيو أب كندتا ترقوا شراويتو وتهدرات كسدد يدو بتتتاو كجبري يدو نابله يفكر الله نابي يكوس زكناتات سك على عرستي تمساسالي حجت أنا هلا خريكم ناي بولند با منيستر قدات وصاي هذا جنيا قانقوا تزاري بالله نزين بعلو نتكوناتات نبز جدده نزل سلسة معي بوتين أبز حلفوان مع صرت مع تبيلي بتريد قانقوا زم راح تزيوميلو سنه ل 5 لكم يمنال بدي خاطرني زم راح تزيومنا ربع عالم نوجز رسع ويم وجن تايم خاني فلطون يميل وجن تايم خانس لدي فلطو ابز حجون اب يوكرين زموت زلو سلدي يردوم زلو يغرتا اتاب يوكرين زقاتم زلو موتن سقاين سلزي يردوم زلو سقيلهم نتوج قوتلو يم زلي زلو نحنا غير وجن فلطينا وج انتاي كم زغبر سمو غيران فلطينا لذا كمي غيرنا خنردوم نخل ابي صقم كايننا له ازو وج ناينيتو سراويت اب يوكرين تاتيو نيكولا وق يرك بخاني فلت زستو علو لي مثلا نيلو مغنياتو راشا نيكولا لوا اوروبا دما نيتو دما نيكولا لو وقنا نيكولا دما سعاريه بلون يلو كلتينا نخنطف سلازي تتحيزنا نخنطف ديم زلي زلو ويستايت علامه اي تردان ناي بحقي نوح كتمتو زي كلو اف فانتازي زنبرو زلو ناي وق حدقا زي ردو مرحتي اوروبا يوم زلو يبل نير بوتين بخالق عنقا دما ኣብ ቋንቋና ኤሮጳ ኣካል ናይቲ ኤሮጳ ስለ ዝኾነ ክንደይ ኣፅዋር ንክንሕግዝ ክንደይ ገንዘብ ክንህብ ክንደይ ጌርና ነትውግእ እንተደይ ኮይኑ ናይ ሰላም ቋንቋ ኣብዮምና እዮም ይብላሉ ስለዚ ትርክን ሃንጋርን እዮም እቶም ንሰላም ዝደፍኡ ዘለዉ ኣብዚያ ድማ እታ ናይ ጳጳስ እውን ክትመፅእ ፅኒሕና ክንሰማይና kill Putin or Putin must fail, regime change, so very aggressive and warlike language. The only exception is Turkey and Hungary. We are more oriented to the peace, therefore we are rather speaking the language of the peace. Can you elaborate on that? How do you see Turkey and Hungary aligning? Europe is currently facing a war on its doorstep, so shouldn't leaders be talking about war? Yeah, the question is, the war is a part of reality. So when we are speaking about the war is the war, but the question is what we would like to achieve, and we would like to achieve peace. So plus, Hungary is a small nation, nobody's interested in that anyway. GDP is rather limited, the number of soldiers not comparable with like Turkey and so on. So what Hungary made interesting is rather the set of values because it's a conservative country. And it's So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ውግ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ሰላም ውግ ትገብር እኮ ሰላም ንኸተምፅ እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ ንውግ ጥራይ ዘይኮነሲ ንሰላም እውን ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንኣብነት ኤሮጳ ኣብ ዝዋን እዚ
بناتهم اكسبرتسن بناتهم كيلاتاتن كم زقلت ايروبان وقد الوتي كونت نام زوانزي وتهدراوي يكون بصوار يكون بتهدراو بخاله عقمتات دلوتي يلا من سينا يوكرين تدقيمهم الرشا خنا داخم زبل بوليس زي كوينو نبعلهم كواغوز خلا عقمي بلومن كومن دحر خوين كاس سلامتاين سلام زي تدفع زياسي مبزحت سبي عالم كاس سلام يعتدل اوروباون سلام يعتدل اكن سلام زدفع قانقوانا سلام كسع كندي صليهم مخم زلو صني لهريكم قانقوانا سلام كسع كندي افن فينومكم زلو ازي دمات حدغنيا نت كنتا زغورو زلو ابيروبات نبر زلها we need to monitor this carefully مالت توجن تمت يمكن حد مين قال ملاك كنا قليل وجك خون سلزي كونه I hope I مت إنه خون جن تزخدوا زلوا نبي حكة ميديا ناتهم يعرفنا سلزلوا بر حدا جنيا من قد يوم زخدوا زلوا زد ما بزحت سبات جيجا عقب يوم زبلوا زلوا ترى أوروبا ونات مالت كاي كنا بزح أوروبا ون أمريكا ون أنصار ذاك كاي دنا يزوم راحتي يتطوع كم زوزل حجي سمعوه زيادة ربازيا مستحجي سقط الفيديو كنت كذا ليه running out of fashion in the European Union, and Turkey is still a conservative stronghold. Mm-hmm. So there's a political meaning of God, nation, family, like in Hungary. This is the basic values of politics in Hungary and in Turkey as well. If you say it in Europe, you are in trouble. So you are considered as somebody from coming of middle age, and so it's very suspicious something. So that kind of set of values, respect, traditional respect to each other, which is the basis of peace, is quite common in Hungary and in Turkey. So it's easier to negotiate with the leadership of Turkey at this moment than with those communities we belong to. You think you see common values? واو انتهي بلا لسمعوا لهم ابي اوروبا لومي ناي بحكي كبيد مدرخ يزول لي بلا له اوروبا اكلنا اوروبا حبرتيسو نحنا كم هنغاري مالتيو ناي كريستياناويت هاغريا نحنا كونسرفاتيف هاغرينا كونسرفاتيف هاغر مالتكا املاخ سدرا فاميلي زبل الرداد زلنا حبرتسبينا الزربا زابي اوروبا لومي كم كاب ميدل ايجز ويكا كاب قدم 500 عمد حركه خمسه اللي خايد اسمعك سدرا بيت كتبل كلها املاخ كتبل كلها هايمانوت كتبل كلها كمون اتي حجر ناتا فاليوز كل وقت حتى كلها اذا نجر زي ازيو انتعو نجر زترسع نجر ويكا دحر تليف خمسه لها يدسمع بيروبا يبلا له تركي هاجر اسلاميا نحنا هاجر كريستيانينا كلتينا هايمانوت زلناينا كلتينا ناي املاخ امنا زلناينا كلتينا دما ناي فاميلي فاليوز زلناينا فز بزح كومن فاليوز لنا guess what نحنا ايرتراويين كومينا املاخ لنا اب املاخنا من سباتنا اسلام كريستيان كنكون نخل ينابا اسلام كريستيان نينا هايمانوتنا ግን ስድራ ቤት ኣለና ፋሚሊ ኣለና ናይ ስድራ ቤት ክብሪ ኣለና ሓዳር ክቡር እዩ ውላት ክቡር እዩ ዲሳር እዚኣቶም ጽቡቕ ዝኾኑ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ እዮም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እዚኦም ጠፊኦም እዮም ንኽጠፍ እዮም ዝድፋኣሎም ዘሎ ተዲኹም ኣለኹም ነዚ ነገር እዚ ንምጥፋእ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክምለሰያ ምስ ምንታይ ከተሓዛ ስለ ዝደለኹ እየ ናው ሊስን ሂር እዚኣ ለንቀኔ ፖፕ ፍራንሲስ ዝበላ ምዚኣ ትተሓሓዝ ኣበያ ተፀገማ ሕጂ ክንሪኣ ኢና è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va. So, እንታይም ዝብሉ ዘለዉ È più forte. ديت فلتوم رسالي كان بساتنا كاتوليكات بتاعرسانهم اوكي يوكرين مس راشا وقي كايد الله يوكرين توقع مريت يوكرين تعتقدنا يوكرين نزدم سزلو ابو وقع قرا حكي كل سو كونز فلتو عبيت بوتاتات كسيرهم تسعيرهم الله this reality ስለዚህ መራሕትና يوكرين تبعت كلهم الله تا صعدا بانديرا نخلعلو صعدا بانديرا مالتك سلام مصوا ማለት እዩ ንሰላም ወይ ከም ምምራኽ ማለት እዩ ካለ ዘራርባ ግን ንዘተ ሰላም ቁርባት ክኾኑሎም ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣለዉ ስቂልካ ህዝብካ ምጥፋእ ትርጉም የብሉን ስለምንታይ ከ ንዩክሬን ይብልሎ ንዩክሬን ራሻ ክብልዎ ዘይከኣሉ ስለምንታይ ኣዙ ባይ ዘ ወይ ደጋፊ ናይ ራሻ ምስ ራሻ ተሰሊፎም ኣሎ ጳጳስ ዝብል ሚድያ ክጉስጉስ ብዙሕ ዘረባታት ዛዕቡ ክዝረብ ፀኒሑ ኣገለ ክፋል እውን ዩክሬን ኣብቲ ናቶም ብዛዕባ ዩክሬን ንዩክሬን ዝቃወም ዝዛረቡ ዓበይቲ ሰባት ኪሊስ ወይ ከዓ ቀተልዎም ዝብል ሊስታ ዘለዎም ኣሎ ይበሃል ኣብኡ ፅሒፎሞም ከም ዝነበሩ ይንገር ብሓፈሻ ሰላም ክገብሩለዎም ንምንታይ ንዩክሬን ኢሉ ምክንያቱ ራሻ ንሰላም ድልዋት ከም ዝኾኑ ስለ ዝነገሩ ፑቲን ባዕሉ
نسلام دلواتنا كم حج فتينا هنا حج وين دلواتنا تراي نخلو تنقطات زمالك هون خلالو أبزت سلام يخاخات تتمالو سلزي نزت سلام نمبال دلونت كلوا مالو بمبال يزارب له where is the problem the problem is أبز حلفة وان إسرائيل كلتن توجد جمر بسبلون زت سلام تغير نيري بتركي أب إسطنبول تغير نيري معربايان هاجر أصل زي دليل وزل زنبرجن تطاو كم زبل تغير حجو أنت مسا سالي زت سلام تزي بوب فرانسيس وجو زلو وي زحتو زلو زت ناي سلام مدرخ كفت زلنسكن بوتينن تراخيبهم زت كمايتو كالوت أمونغوك شمقلو زخول حيل تادما آتيوم كشمقلو من توجدما بسلامه منجدي كزازم كخلالو زبل على بيا مغربهم زلو which is really good صبونا جريزي كمزي كبحال زقبا كالوت مرحت هيمانوتون كده فول زقبا انت خوني سلام مبال كم سعرتي زغص أرزلو لومي بسنك زي زرباد ما بزح كالايتي كم كالاي نتي مجلس ناتهم كم معراريو مالتي كم زمالتي نخبلو تجديدهم مالتي نسلام مزوع كساك ندي كبيد مخانو أبزوان زي بتدقاقامي أمراباو عالم سلام مبال كبيد مخانو إذا يوكرين وقع راشا كسعر اللوات زي كوينت ميديا ويتم أمراباو عالم ستسلام نختبل أي فكادن يكون محجي تفتينو كقبرو ويدليون أبزلن كاني ناي يوكرين مراحي ناب ترك خيدن يرو مس اردوان تراخيبن يرو اب تركبون اردوان زت سلام تغيركم انا مدرخ كخفت خليني شمقلنا نبوتين كم تاخلي محجي يلو نقوم دلوات هيكون بمبال تناي يوكرين مالسيبو مالتيو سلازي نسلام يوكرين دلوتي كونتن بحيلي يكفتحو زغا يوكرين حيلي سلازلو هذا يكون استوم يوروبايان امريكان بدحريت سلام كيتبل كان حجزا كاينا جو خابلو يحجزوا خايا اللون سلازي اتكونتات نابي يغزو خيدخل مزغزي يكون رينا so again سلام مصواع جيجا زقصرلو غزيه مهلاونا ناي بحق زت حساسب زسنبد مدرخ كم زلو زعلمنا كنفلت كنكلالنا نزيد ما يزارب صنيو قانقانا يوروبان امريكان معرباو عالم لومي انترفو وق سلام تبل قال يلا نابتناتهم اكايدا وق مسعار مچفچاف مدفع زبل قانقاታት راي زلو سلام نزبل دما كم حدا حماق حيل غيروم يوم دوسو بمبال غليصون يرو سو انتاي كريكم دليل لو حجي ابزي حنت نجر كردلينا لنا انتاي يقاسو እዚ ሕብረተሰብ እዚ ናበይ ከይድ ከም ዘሎ ፅንሄ ኢላ ከሪአኩም እየ ለንቀናይ ኣሜሪካውያን ዝዛረቡላ ዘለዉ ሓንቲ ኣርስቲ ክንርኢ ምሳ ኣተሓሒዝና ክልተ ነገራት ክርኢ ስለ ዘለኹ እየ እዚኣ ስከራይዋ We must set our sights higher and focus on intentional inclusivity because there are still far too many people out there, not just LGBTQ individuals, that feel marginalized, shut out, or discriminated against. So for all of you out there, I ask you to set out your symbols of pride, share your pronouns in your email, particularly if you're a person who doesn't think they need to. Initiate difficult conversations about racial and gender barriers, and share a bit of your vulnerability in a way that draws others. So, እዚ ወተሃደራዊ ማዕረግ ዘለዎ ካብ ወዲ ናብ ጓል ዝተቀየረ ወይ ካብ ጓል ናብ ወዲ ዝተቀየረ ካበይ ምዃኑ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ሓደ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ እዩ ከምዚኦም ዓይነት ጀነራላትን ዓበይቲ ኣዘዝትን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ውትድርና ዝረኣዩ እዮም ስለምንታይ ኣምፅኦም ማዚኦም እስከ ንስማዕ እዮም እንታይ ይብልሉ ኣሜሪካውያን ባዕሎም ዘምፅዎ እዚ Ian. Why is this necessary? And by the way, I watch this, and here's what I think about. Okay, I watch this and I say, okay, Putin sees this. What does he think? Xi watches this. What does he think? The Middle East watches that. What do they think? The enemy watches it. Do they say, "Oh my God, U.S. is getting so much stronger, guys? Be careful. These guys are starting to put their genders in their emails. How are we going to beat these guys?" Like we don't do he, him. There's no way we can beat these guys because that's an advantage America's having because they're being more fluid. So ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣርእየኩም ነይረ እዚ ኣካይዳ እዚ ኣብ ስዊድን ዝነበረ እዩ ነዚ ግብረ ሰዶማውነት ኣብ ሰራዊት ምእታዉ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን እዚ ናይ ስዊድን ሰራዊት ኣብ ገለ ፖይንት ኣብቲ ናይ ጌይ ፓራደ ዝበሃል ዝገበርዎ እዩ እዚ ነዚ ክርእዩ ከለዉ ፀላእትና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ከም ዘለና ፀላእትና ነዚ ክርእዩ ከለዉ ሲ እንታይ ይሓስቡ ንኣብነት ቻይና ነዚ ተሪኦም ዋው ኣሜሪካ ሓያል ሰራዊት እዩ ዘለዋ እዮም ክብሉ ራሽያ ነዚ ተሪኦም ሲ ዋው ናይ ኣሜሪካ ወዳትና ብኣዋልድ ዝተቀየሩ እዮም ገለ ዓይነት ሰራዊት እዩ ዘለዋ ድዮም ክብሉ ሃገራት ኢራን ድዮም ካልኦት ነዚ ክርእዩ ከለዉ ዶስ ዋይ ኣሜሪካ ስፋሕ ኢልዋ እዩ ይብሉ እዚ ነገር እዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ድማ ነቲ ኤሮፓ ዘበላሽዎ ዘሎ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም እጂ ኣብቲ ኣሜሪካ እውን እቶም ናሽናሊስቲክ ወይ ከዓ እቶም ሃገራውነት ዘለዎም እዚ ቻነል ንሪኦ ፀናሕና እውን እዚ ነገር እዚ ኣይቅበልዎን እዮም
እዛ ኣካይዳ እዚ ንዓና ይጠቕመናን ይብሉ ኣሎ ነዚ ኣካይዳ እዚ ድማ ናብ ኩሉ ሃገራት ወላ ናብ ኣፍሪካ ክእትውዎ ዝደልዩ ዘሎ እዞም ምዕራባውያን ተደግሙ ኣለኹም ንኩሉ ሰብ ከምዚ ዓይነት ዝሩቅ ኣካይዳ ክእትውሉ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ዕላማ ከመይ ጌርካ ህዝቢ ናይ ዓለም ተጉድል እዩ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዋ እዚ ዓለም ክጎድል ኣለዎ እታ ፖሊሲ እሳያ ትብል ንዑ ንምጉዳል ስለ ዝኾነ ሰብ ነዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ባዕላ ብዝፈጠረቶ ትፀገም ክሳብ ክንደይ እንታይ ይብል ሓደ ካብዚኦም ወታደር ዝነበረ ነዚ ክምልስ ከሎ ስምዕዎ እዚ እንታይ ይብል ንኻልኦት ሃገራት እዚ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ more fluid about their, gender and all this stuff. Does that inspire the next generation to say, I want my kids to go into the military? I mean, not in my opinion. And I would add, if the countries that you just mentioned, if I were them viewing this from the opposing lens, I would do everything I could to support something like this. Of course. It's the role of the military is to execute United States foreign policy. And at the end of the day, if you drill it down even further, it is to execute. እንታይ ኢሉ ፀላትና ነዚ ክሪኡ ከለዉ ናይ ብሓቂ ንክተባባዕ ገንዘብ ክሕግዙ ክእሉ እዮም ዝክቅፅል ኢሉ ምክንያቱ ፀላትና እንታይ እዮም ዘልዩ ይብል ኣሎ ወታደራትና ድኹማት ክኸውን ድኹም ወታደራዊ ሓይሊ ንክህልወና ድኹማት ንክንከውን ብከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ለሚስና ንድሕሪት ክምለስ እዮም ዝደልዩና ልክዕ ከምቲ ሮማን ኢምፓየር ክወድቕ ከሎ ብዙሓት ፀላእቲ ኣብ ገዝኦም መፂኦም ዘውደቕዎም ምክንያቱ ባዕሎም መሽሚሾም ስለ ዝፀንሑ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ብትተቅርፂ ብወታደራዊ ዓቕሚ ይረኣዩ ከም ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ኣይዲዮሎጂ ፀገም ከም ዘለዋ ባዕላቶም ዝብልዎ ዘለው እዮም ሰው ነዚ ክንርኢ ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ክንዝክር ኣለና እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ብወገና እስከ ከም ብሬክ ከማ ትኾነና እዚኣ ሰው እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓያል መንእሰይ ክህልወካ ሓያል ወታደራዊ ብቅዓት ክህልወካ ሓያል ሃገር ንምህናፅ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ኤውሮጳውያን ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገዲ ባዕሎም ክተዓስሉ ከለዉ ንሰምዕ ኣለና ኣሜሪካ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ባዕሎም ይተዓስሉ ከም ዘለዉ ንሰምዕ ኣለና እዚን ወዲ እዝን ኣብ ግምት ብምእታው ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተወስደ ሕርያ ሕማቕ ከም ዘይኮነ እዚ ኣስከረይዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘለካ እዚያ ነገር ካብ ክንደያ ትጅምር መስለኩም ካብ 50ታት ጀሚራ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ብዝሒ ናይ ሃይማኖታት ክርስትና ምስልምና ሂንዱዝም ናይ ቻይና ቡዲዝም ገለ እናበልና ተኸተልትናቶም ካብ 48 ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከመይ ከም ዝማዕበለ ረዩ ኣይ ናይ ሃይማኖት እዩ ዝያዳ እናሓየለ ዝመፁ ዘሎ ክርስትና 37% ነይሩ ቀደም ሶ ንታሕቲ ገፁ ጥራይ ዝወርድ ዘሎ እስልምና 16% ብዙሕ ኣይተቀያየረን ኣሎ ሂንዱዝም ይጎድል ናን ሪሊጅን ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ይጎይሎ ናን ሪሊጅን ሃይማኖት ዘይብሎም ሰባት So, ንነዊሕ እዋን ምስልምና ድሕሪኡ ፒክ ኣፕ ክገብር ኸውን እዩ but at the end of the day ሓደ ካብቶም ዝዓቢ ሃይማኖት እንተሎ እቲ ናን ሪሊጅስ ዝብል ዘሎ እዚ ሃይማኖት ፀረ ሃይማኖት ዘይደልዩ ሃይማኖት ዘይፈቱ ሰባት ሓያል እናኾነ ከም ዝመፀ ከም ዝፀንሐን ከም ዝቕፅል ዘለዎን ሕጂ እውን ስቲል ገለ ካብቶም ዓበይቲ ምናልባት ሂንዱዝም ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ቴንደንሲ እቲ ክርስትና ናበይ ገፁ ይወርድ ኣሎ ካብ 37% ንታሕቲ ገፁ ጥራይ ዝወርድ ዘሎ መን ከይዲብ ኣሎ እስልምና ይዲብ ኣሎ ናን ሪሊጅን መመሊሱ ይዲብ ኣሎ ናሓየለ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ናይ ሃይማኖት ምህላው ኣንፃሩ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ምስልምና ንላዕሊ ገፁ መፅዩ ካብ 16% ናብ 24% መፅዩ ኣሎ ክንብል ከለና ክርስትና ግን ካብ 37% ናብ 29 ጎዲሉ ኣሎ ሓደ ካብቶም ንመብዛሕትኡ ሰብ ከሰንብት ዝግብኦ ግን ናን ሪሊጅስ ሃይማኖት ዘይምህላው ከመይ የስፋሕፈ ከም ዘሎ ዳርጋ ሳልሳይ ሃይማኖት ኮይኑ ከም ዘሎ ሃይማኖት ዘይምህላው እዚኣ ኩሉ ሰብ ከስዕብለላ ኣለዎ ሃይማኖት ኣስላም ወይ ክርስቲያን ኣይኮነን ትውግእ ዘሎ ሎሚ እቲ ፀረ ኣምላኽ ወይ ኣምላኽ የለን ዝብል ሓይሊ ክሳብ ክንደይ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ ክንርኢ ክንከል ኣለና መበል ሳልሳይ ሃይማኖት ኮይኑ ምክንያቱ ሃይማኖት የለን ዝብሉ ሃይማኖቶም እሱ እዩ ከምኡ ኸዮም ዝፍትኑ ሃይማኖት የለን ዝብል እኮ ሃይማኖት ገይሮም ኣለዉ በቃ ናቶም መፅሓፍቲ ኣለዎም ስለምንታይ ክርስትና ከምዘየለ ስለምንታይ ምስልምና ከምዘየለ ብዛዕባ ክዛረቡ እዮም ዝውዕሉ ስለዚ ሃይማኖቶም ሃይማኖት የለን ኣምላኽ የለን እዩ ኣምላኾም ንዑ ኣምላኽ የለን እዩ ኣምላኾም ዝኸውን እምበር ሃይማኖት ዘይብሉ የለን ኩሉ ሰብ ገለ ነገር ክኣምን ኣለዎ ውሽጡ ስለ ዘለዎ ንኽትኣምን ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ገለስ ክትኣምን ኣለካ ስለዚ እቶም ኣይንኣምንና ዝብሉ ኣብታ ኣይንኣምን ኢና እዮም ዝኣምኑ ከምኡ ከዓ ድማ መዓት ነገራት ይዛረቡን ይሰርሑን ስለዚ again they believe in that thing. So now let's go back to immigration. A hard right coalition to power back in October 2022. Most of the world's headlines were about the rise of a leader with whose party had fascist, neo-fascist roots. She was known for her Europe bashing. She was known as being anti-immigrant. But since then,
Giorgia Meloni has confounded the skeptics. She has fashioned herself as a more mainstream conservative. She's worked with EU leaders, and she's even helped strike deals supporting Ukraine and on migrant issues as well. So بزعبة طليان أوروبا نابرايت وينج تدفع مال زبل كليم جيروم يمزع فرانس 24 episode حنت جيروم نيروم بحفشة اتي ترى سدتنيا أب كل هجر إن حيله يمتص خمزلو إيزنجر. So let's start with one of the أكلات نايت بايتو نا أوروبا زاربو زلو زدما أبي tendency ويكا أبي نجرنا خونز مزالو سربو. Very basic here. But look, before we get to the question, I just want to share, as we always do, a few stats on Italy, so you can see where we stand. Population of almost 59 million, almost as big as France. Median salary in Italy, as of a few months ago, over 50. So طليان أبزو درجة سالسيت زعبيت هجريا 58 مليون حزب زلوايو أكلاي دموز عشان 500 أورو كون كله 76 MPs ويكا أبلاد بايتو كبروتيوم سلزي أبي قطري يزدما so listen. 1,500 euros a month about. Italy will be electing 76 MEPs in these June elections. That will make it the third largest delegation contingent sent after France and Germany to the EU Parliament. I've gotten all that out of the way. Paolo, let's cut to the chase here. I said you're a member of Matteo Salvini's Lead Party, and Matteo Salvini, I think it's fair to say, has been giving Giorgia Meloni a little bit of heat. Is she feeling it? And is he trying to show, in a sense, that he's more to the right of Meloni? Well, just to make it clear, well, nobody in Italy considers Lega a far-right party. We are part of the center-right coalition. Sorry? It is called far-right, though. I mean, political observers want to say called far-right. Yes, but the definition used by foreign press is one thing. So بحفجة the discussion is انتايو نشتهي كريادة لي انتايو نخن فلتنا اتفار رايد زبال يمانا يكن في إن حيا لي متكم زلون نسد ما أبوليتيكاوس سبيكتروم ويكاب بوليتيكانا أوروبا عبقدة كتصعود كم زغلن يمانا يكن فكنا بالكلاناجن انتاي مالت يمانا يكن في ترى سدتنيا زيدليو سدتنيا كعقات هلو ولا أبتعد زلقا نابنت نايجرمن فار رايت نايز بالي لكم فار رايت نايجرمني اتي فار رايت نايجرمني ان تايلاند I know that in foreign broadcast it's a popular topic, but no, I don't want in Italy reality is different. I don't want to sensationalize, but is it not a reality that Meloni, but also Matteo Salvini, they campaigned originally on naval blockades around North Africa to prevent migrants? This was a Giorgia Meloni topic. So this was not a Salvini. Not a Leo one. So بحفشة تكتع بزعبة انتاي زلو بزعبة ساب كندي أبسدتنياتات زتوكرة كامبينز كم زلو سدتنياتات أكال نايتي غوس ناي بوليتيكاوي أجنداتات ناي أوروبايان كوينو كم زلو أبي جرمن تخيتكا تي AFD alternative في دويتشلاند زبل AFD the party أبقلقلون مسبحال تناي قرب ناي نازي منتاليتي زلوم سباتون دلو زبحال مسدتنياتات كترز دلي أنصار سدتنياتات تري مرقص زلو إز بارتزي لعل حيل كلو يتسميز جبر لا كل هجرات فرنسا نايتي يماناي وجن زلو تمساسالي حيل كلو يتسميز جبر لهم نايت ليان كمو إز كم سدتنيان تايز نجرا كازلو كتنكا كم زلكا جبنات جبر تلقى أب حدا قاعد تورد كم تخيل كابزخون يكون جبن كتنكا كم زلكا and by the way زخلو أبرجين حمدو أو يبكله زخلل زنبرة بزحنا جرز عن الزنبرة سب زيوم بارت تازياتهم تمتيوم قداي كون كم زخونة رايز نجركا already قداي إنديو حقته هي سلزلو أتي جبنات جن مم ليش نبزل عليه نايم ترازن ناي كالو سجونتاتن إن حيلوك خدو خمس غلو نما جنزابي ليدم صاركم زلوا سلز again إذا عمت زي عمت مرجعة بأوروبا أتي عندهم أبز بوليتيكال زل عليه أتوكرو جيروم سرحلو سدتنيا تات كم بوليتيكاو متعوت متقام دمات زدعمين عتاتهم كتعرفوها كواردوها زحتهم سلزي اللي ويزخصهم سلزي اللي دليتهم يوم زقبروه سلزي تقداينا سدتنيا تات سنترال رول كل ويو بو منتر دما البوليتيكا شيب كهونيو and I hope تصفي جبر أتم ورقة زي بالكم أتم من أوروبا كسدود تحاسب زلهم نزاب فيديو تسمعوا زلهم تودي وتسدت تودي أوروبا كم أوروبا نتقتل كمان بدهي يزخون زلوا قرف كال سدتنيا قبل نتوم أبي أوروبا نزلنا يترزوني نان فيديو نقبر زلنا بر حد سدتنيا نقبلوا زلوا chance very small بتعمل شيء زلوا كالك زيني أمتي لكم نيرة بزوج فيديوهات أمتي لكم نيرة كابتوم أبيت مرحتنا أوروبا prosperity هابتنا أوروبا أبسلسن بتاز مركز نبري حسورنا دادنا راشا أداغنا تشاينا securityنا أمريكا سلست يوم زياتهم لومي يلونا بوتو سلازي أوروبا بحجي كم تقدم زنبرو متشوت تقتل لها يقتل كلا رسي قبل علي دما قبل علي migration زلو تسلي أبزل على ترزيبة زلو
እቶም ናይ ኤውሮጳ ክትሓስቡ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ኮይንኩም ትሰምዕዎ እንተለኹም ትሰምዑ ዲኹም ኣይትሰምዑን ኣይፈልጥን እዚ እናሰማዕካ ኮፍ ክትብል ክትክእል ኣለካ ሱዳን ሕማቕ እዩ ዘሎ ሊብያ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ሕማቕ እዩ ዘሎ ስለዚ ንሂወትካ እንድሕር ትደልያ ኮይንካ ካብ ዓዲ ዘውፅእ ምክንያት የብልካን ቢኮዝ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ኣለካ ዝጎድለካ የለን ይብል ኣለኹም that's not what I am saying ከምኡ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ በሪ ኣብ ካልእ ዓለምካ ከቢድ እዩ ዘሎ ሪስክ ናይ ሂወት ኣለካ እዩ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ብሚድያ ዘይትከታተልዎ ተለኹም ትቃፀል እያ ዘላ እዚ ብሱዳን ሊብያ ዝገደድ ሕጊ ዝባል የለን ኣብኡ ኪኑ ምስ ሓለፍካ ባሕሪ ዘተንሳእካ የለን ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ክንደይ ወርሒ ኣብ ግሪክ መርከብ ስናጣሓለ ስቕ ኢሎም ሪኦማ ክንደይ ልዕሊ 100 ገለን ሰባት ዝሓዘት ስቕ ኢላ እናጣሓለት ከላ ሪኦማ ኣብቲ ባሕሪ የለን ወላ እንተወፂእካ እውን እቲ ናይ ወረቐት ጉዳይ ከቢድ ክኸውን ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚኣ ጥራይ እታ መሰጅ ናብ ሰብ ከብፅሓ ደልየ ዘለኹም alright so now my last part was this one and then Naptana President Saskin Santorina. Russia-Ukraine war spill over beyond their borders. Well, the risk of a wider conflict is increasing each day. Poland has now said that the presence of NATO troops in Ukraine is not unthinkable. And this is the clearest indication of a possible and direct NATO involvement in the Ukraine war. Poland's foreign ministers made the comments during an event marking 25th anniversary. እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ፖላንድ እዩ ሓደ ሾኪን ዝኾነ ዘረባይ ተዛሪቡ ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ምህላዎም ዘገርም ክኸውን ኣይክእልኒ ይብል ኣሎ በኋላ ዘራርባ እናተጠዋወየ ኔቶ ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ እንታይ ማለት እዚ በኋላ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ድሕራትዮም ራሽያ ኒኩለር ክትጥቀም ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲ ውግእ ኔቶ ኣንጻር ራሽያ እዩ ዝኾን ዘሎ ርዲኹም ኣለኹ ክሳብ ክንደይ ሬክለስ ወይ ከዓ ሓደገኛ መንገዲ ይኽተሉ ከም ዘሎ ምዕራባውያን መራሕቲ ካብዚ ካ ትሰምዕ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ነቲ ውግእ ናብ ዝለዓለ ክገብርዎ ጥራይ እምበር ከዝሕልዎ ኣይፍትኑን እዮም ዘለዉ ስዕረትካ ዘይምቕባል ድማ ከምዚ ዝገብር ኣብ ታሪክ ድማ ከም ኤውሮጳውያን ሓቂ ንምዝራብ ከም ዘላ ተሓቂ ከም ኤውሮጳውያን ካብ ውግእ ዘይፀግብ ሰብ የለን ክንዲ ኤውሮጳውያን ዝተዋግእ ኣብ ታሪክ የለን እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ሎሚ ውግእ ዘይፈልጥ ገለ ብዛዕባ ውግእ ገለ ከምዚኦም ዝተዋግአ ሰብ የለን ኣብ ታሪክ ኩሉ ታሪኮም ውግእ እዩ ነይሩ ቀደም ሎሚ ተመሊሶም ንውግእ ብላዕሊ ዝፅዩኑ ገለ ዝመስሉ ሕጂ ድማ እቲ ናይ ቀደም ሕማሞም ከይምለሶም እዩ ዝበሃል ዘሎ ቢካዝ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክውድዋ እናኽኣሉ ከለዉ ክውድዋ ይደልዮም እዮም ዘለዉ መመሊሶም ሓዊ ተፍኡላ ኣለዉ ስለዚ this is a very dangerous game ዋላ እቲ ብሕራይ ብኣፍካ እንተዘይገለፅካ እኳ ስቕሙ ተባሃለ ሕጂ ብኣፎም ድማ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፍራንስ ፕሬዚደንት ከምኡ ኢሉ ነይሩ እንታይ ኢሉ ነይሩ እሱ ሰራዊትና ምእታውሲ ካብ ጣውላ ኣይንኣልዮን ኢና ተኽእሎስ ኣሎ ኢሉ ነይሩ እዚ ከዓ የለውን ኢለ ክዛረብ ኣይክእልኒ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣለዉ ብላ ኣሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንራሽያ ናበይ ይደፍዋ ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ኔቶ ዝበሃል ሓይሊ ብጀካ ውግእ ካልእ ሰላም ዘይደሊ እዩ ውግእን ኔቶን ሰላምን ኔቶን ኣብ ሓደ ምሉእ ሓሳብ ክትጥቀመሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኔቶ ውግእ እዩ ስርሑ ሰላም ኣይኮነን ስርሑ ውግእ እዩ ስርሑ ኔቶ ስለዚ ኔቶ ስራሕ ክረክብ እንተኮይኑ ውግእ ክህልሎ እንዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ቅድሚ ሕጂ ንካልኦት ሃገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንኤውሮጳ ንባዕሉ እውን ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል እዩ ናው let's go here ኣብዚ እስከ ንስማዕ ኣገዳሲት ቪድዮ ኣላ ንስማዕ እያ እስከ agenda. They may be playing a very deceptive tactic on trying to tell everyone, oh no, we have to work with China, we have to do this and that. Their miscalculation about China has proved to be wrong. They felt probably they have the technology. ኣብዚኣ President Sias is really well articulating the tactic ናይ ኣሜሪካ ወይ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ክኸውን እዩ ቻይና ምሳኺ ክንሰርሕ ኢና ንራሽያ ጥራይና ክንሃርብ ኢሎም ንራሽያ በይና ኣይዞሌት ገይሮም ክሃርሙ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ እቶም ካልኦት ሰባት ኣያሽ ገይሮም ስለ ዝሓስቦም ያይ ምሽካዕ ተረኺቡ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንራሽያ ምስ ሃረሙሲ ብኡ ዝውዱ ኖ ኔክስት ስቴፕ ናቶም ናብ ቻይና እዩ ንካልኦት ሃገራት ድማ ይቕረታ ንእሽተይ ሰዓለ ሒዛት ስለ ዘላ ንበይና ኣይዞሌት ገይሮም ክሃርሙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንራሽያ ኖ እቶም ካልኦት ሃገራት ድማ ይፈልጥዎ እዮም ትገይም that's why China ይኹን ኢራን ምስ ራሽያ ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ምክንያቱ ነንበይኖም ክሃርምዎም ከም ዝኾኑ ስለ ዝፈልጡ ማለት እዩ So let's continue. They have everything. The Chinese can only copy. They will never equal them. So they will contain Russia, but make friendship with China and continue taking advantage of that so that containing Russia will be easier for them to do. Now China is out of control. Containing China from Taiwan, from India, from Japan, from South Korea, from Australia. How do they do it? How will they do it? That challenge is coming next. But first they need to deal with Russia.
How are they going to deal with Russia and then next move to China? How can they deal with everybody? Exactly ዝገልፃ ዘሎ this is the game. I'm sure ፍሉይ ምስጢራዊ ዝበፅሐ ሰብ ግን ኣዝዩ ምስጢራዊ ሓበሬታ እዚ ንኣሜሪካ ሓድሽ ኣይኮነን እዚ they know already they have been doing this for a very long time ከምዚ ኢሉ ክዝረብ ኣብ mainstream media ግን probably ገለ ካብቲ rarest ወይ ከዓ ውሑድ ግዜ ዝዝረብ ዘረባ እዩ ምክንያቱ እቲ ታክቲክ ኩሉ ኣብ ተግባር ኢና ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ምስ ህንዲ ፅቡቅ ዝምድና ትገብር ህንድን ሳውስ ኮሪያን ብሓደ ርክብ ክገብራ ይጅምራ ህንድን ጃፓንን ሓደ ወታደራዊ ኣላያንስ ክገብራ ይጅምራ ህንድን ኣብቲ ናይ ኣውስትራልያ ዘሎ ቦታ ኪዳን ኣውይትዋ ስለዚ ኩሉ እዚ ድማ ንቻይና ተፅዕኖ ንምግባር እዩ ግን እቲ ናይ ራሻ ካብ ምውዳእ እዩ ፀገም ዘሎ ሲ ካብቲ ካልኩሌሽን ሚስ ካልኩሌሽን ዝብልዎ እዚ እቲ ናይ ራሻ ረባዕ ክትብል ብቁጠባን ወታደራዊ ኣቕምን እዮም ተፀቢዮማ ባክፋየር ኮይኑ እዚ በንፃር ኮይኑ ራሻ ሓይላ ቁጠባ ኖርማል እዩ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ቁጠባ ወታደራዊ ኣቕምናታ ድማ መሊሱ ሓይሉ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ስለዚ in this regard fail ገይሮም ቻይና እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ ራሻ ክትወድቕ ኣይደልይዋን እዮም ዘለዉ everything possible ብድሕሪ መጋረጃ ንቻይና ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ኩሉ ደገፍ ይገብሩላ ኣሎ ወታደራዊ እውን ይገብሩላ ከም ዘለዎ ዝንገር ግን ኣይግለፅን እዩ ንቐፅል How do they contain us? Imagine this tiny Eritrea is being contained by them. We are being punished with their sanctions every time. We have to be punished because we are not bowing. We are not bound to their conditionalities. We are a very small threat. We are not even a threat to them. But they have to contain us. Sanctions, conflict here, conflict there. No. I think we need to strategize. And I say Russia will have to lead this strategy. Russia will have to design a plan on facing this declared war. Not only on Russia, but it's a global war. And everybody should come and join Russia on this strategy. So this is actually a very bold statement. ትርዝበለ ዘረባይ ነይሩ ራሽያ እቲ ኩነታት ኣብ ነፍሳ ወሪዱ ስለ ዘሎ ነቲ ስትራቴጂ ክትመርሖ ክትክእል ኣለዋ ስለምንታይ ራሽያ ክትመርሖ ዘለዋ ብወቂ ኣብቲ ውግእ ስለ ዘላ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ኒኩለራዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ብርግፅ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለ ዝበሎም ዘይኮነ ፑቲን ነቲ ኩነታት እቲ ካብታ ውግእ ትጅምር ማሲፍሊ ዝጎይ ዘሎ ብጣዕሚ ዝቕልጥፍ ዘሎ ብሪክስ ኣስፋሕፊሑ ሓሙሽተ ሓደሽቲ ሃገራት ወሲኹ ሕጂ ድማ ከባቢ 20 ዝኾነ ሓደሽቲ ክውስኻ ይኽእላ እየን ይበሃል ኣሎ ከባቢ 34 ሃገራት ድሌት ከም ዘለወንን ኣፕላይ ክገብራ ከም ዝደለየን ገሊፀን ኣለዋ 34 ሃገራት ስለዚ እቲ ብሪክስ ኦልሬዲ እቲ ብሪክስ እቲ ዝዓበየ ብሎክ ክኸውን ኣሎ እዚ ብሎክ እዚ ድማ ኩሉ ቁጠባ ክህልዎ እዩ ናቱ ሲስተምስ ክህልዎ እዩ IMF ናቶም ክገብሩ እዮም ወርልድ ባንክ ናቶም ክገብሩ እዮም ኦልሬዲ ኣለዎም እቲ ናይ ብሪክስ ባንክ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ሲስተም ምዕራባዊ ዓለም ዝገብሮ ዝነበረ ንሶም ይገብርዎ ኣለዉ ምዕራባዊ ዓለም ካብ መዓልትና መዓልቲ ኢኮኖሚ ናቱ ዲክላይን እናገበረ ይኸይድ ኣሎ we see this every day ንሕና ስለ ዝበልናዮ ወይ ስለ ዝገደፍና ኣይኮነን እቲ ካልእ ሃገራት ግን ቻይና ድዩ ካልኦት ሃገራት ይዓብያ ኣለዋ ተን ዝዓብያ ዘለዋ ድማ ናብዚ ምዕራባዊ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ብሪክስ ዩኒዮን እየን ካዕትዋ ዝደልያ ምክንያቱ ምሳተን ዝቃዶ አይዲዮሎጂካሊ ማዕርነት ዘለዎ ንኩሉ ከሳትፍ ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ ኣብኡ እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ናይ ራሽያ ሊደርሽፕ ራሽያ ኣብዛ ዓመት ናይ ብሪክስ ሊደር እያ ስለዚ ነቲ ኩነታት መመሊሳ ክደፍኦን ንቅድሚት ክትወስዶን ናይ ብሪክስ ካረንሲ ክህልዎም ምናልባት ናይ ብሪክስ ካረንሲ እንተዘይብሎም ድማ ናቶም ፔይመንት ሲስተምስ ናቶም ትራንዛክሽንስ ንክገብሩ ንዶላር ገዲፎም ብካልእ ቻይናን ዶላርን ብወግዕ ገሊፆም እዮም ዝኾነ ይኹን ንግዲ ናቶም ዶላር ክኣትዎ ከም ዘይክእል ቻይና ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ትገብሮ ዘላ ባጤራ ብዙሕ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ባጤራ ናይ ቻይና ልዕሊ ዩሮ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዶላር ጥራይ ልዕሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኣንጻር ምዕራባዊ ዓለም ዝኽዮ ዘሎ ብዓይኒ ቁጠባ ብዝቐልጠፈ ኩነታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ The sooner the better, the easier way we can control this hegemonistic strategy and frustrate that strategy, we give peace. Development will come. Nobody is going to bother us. Nobody is going to bully everybody. Sanction, bully, defamation, demonize, psychological warfare, sanctions. We need a strategy, an alternative strategy for this hegemonistic declaration of war. And every event, bilateral, multilateral, will have to adopt this strategy. And that's why I said during my intervention, Russia should design a strategy. It's not because Russia will have to do everything. We can make our contributions. It's a matter of ideas. How do we face this hegemonistic strategy? So it was really interesting discussion among ክልቲኦም ዝነበረ
راشا كتمرحو دما ندنقاص زي كونس نربحايو تم كالوت هجرات دما مس راشا كنسرح ندليو راشا كنحجزينا دي كونس اتزلو صغطي كابو خنوص سلازلنا عالم دما نزي كونتات زي انصار تطوك كتكل علوا مخنياتو اتقالسي نامريكا ودي كان راشا نمديابا يكون انتايدا كل الهجرات معرك ساتفالو زغل بلاتفورم نخفتر ناتسنات هجرات ناغاسكا لولاونات هجرات ناغاسكا دليتكا تقبر مخال زي صبغا يكون نبتا عالم لخاوي حقي زي انترناشونال حق كله تقينو هجرات باور ناتن بالانس كل وقت خلالو حادث راي حيال تقينو نسو زبل كون زغل بزحات باور استلو وجن بالانس كحلو يخليو بخمس من قدد ما تحلاليخا كتكي تخليخا زبل رادادا سلازلو نزد ما راشا بوتين صبغ غيرك مرحلو نحنا دما ولا نشتي هجر تبزح قدا كمون صقطنا امريكا نايز معربا عالمن زدهخنا هجراتون انتخنا نزو كنتات زي بعاقمنا يزبل عاقمها لنا ايبلني بعاقمنا نابو كنواسان كنحجز نخلينا لعلو كله جن صقاتا يكون حساب يزدلي استراتيجي يزدلي نعود ما كل سب كل هجر ببعاقمو انت بركتلو العلامه كمصحي خلي نابله يزارب تلو شوف نزيات تمثل التكونتات نابي قصي خيرالو اي هوب كابزيات تمايركم كتكونوا لايك جبروا سبورت جبروا ناتكم دغفن ناتكم حجزنا يز شانل دما كم وترنا مسجونكو نايلو مار سبسخنو دينا ابكالك سامرخب مزياخ قتفك اقد اسمع بالتات ابزوان كنستقبلولهم زلنا مجمريا علمنا كاب ناي دولار ناي معرباوي عالم قطباوي حبللا نام مبراق قصات خيدالا سلازي ابزوان زي ገንዘብና በዶላር ይሁን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካቡና ካል ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንገዳዳለና ዝድማ ፈሊጥና አስተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብር ከለና ውጽኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካላይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጡፍ ትቕያር ስለዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብ ዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻት ውጽኢታዊ ይኮነን نعوك حقس زخل استفل عليه تمرت سلسلنا آتيكم تتغموا لي بلاكم. Thank you.